naša informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. Vikom Radio Televizija Banja Luka. Poštovani gledalci, želim vam dobro večer, gledate Hroniku Vikom televizije. Sa ovog mesta najavljujem da ću započeti borbu za spas i slobodu svih porobljenih srpskih zemalja. Bez obzira koliko će biti teška i opasna borba i koliko je jak i moćan onaj koji sad te zemlje drži pod svojim jarmom. Zato vas u ime Boga milostivog pitam, hoćete li me pratiti u toj svetoj borbi? Hoćemo! Hoćemo! Do kraja! U pobedu! U pobedu! Za krst časni i slobodu zlatnu! Juriš na Primorje! Slika, tu moj narod vjekovima živi, to je moja Srpska Republika. Tu moj narod vjekovima živi, to je moja Srpska Republika. Hoće da te zgaze ko da si sirota, za tebe dato 1000 života. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska Republiko. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska Republiko. Bez korijena ovaj narod vjeruje u Boga. Ne da me nikom pa ne da mi soli, jer ovo je zemlja džeda moga. Ne da me nikom pa ne da mi soli, jer ovo je zemlja džeda moga. Hoće da te zgaze ko da si sirota, za tebe dato 1000 života. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska Republiko. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska Republiko. Ćemo ispravljati Drinu, zidat ćemo mostove i skele. Majka ćerku zagrljaj traži, hoće tugu i radost da bijele. Majka ćerku zagrljaj traži, hoće tugu i radost da bijele. Hoće da te zgaze ko da si sirota, za tebe dato 1000 života. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska Republiko. Neće te ugasiti niko, ne damo te Srpska Republiko. Poštovani gledalci Vikom televizije, dobro večer. Kao što ste vidjeli iz najave naše emisije, gost Vikom televizije večeras je gospodin Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske. Pada tama osvaja noć, našoj srpskoj sloboda će doć. Stigla kruška, prezrela je trešnja, narod slavi
sloboda je sreća. Borci srpske zemlju odbraniše i slobodu nama donesoše. Sviće zora, uskoro će dan, pjeva s milom narod radostan. Nama Srpska od svega je preča, a Srbija majka nam najveća. Banja Luko, srpske glavni grade, rekao si tako Milorade. Mile, mile, Milašine, srpska slavo, staro ime, srpsko ime s tradicijom, našom srpskom i Srbijom. Svanuo je srpskoj srećan dan, osta prošlost kao ružan san. Srbima je srcu najmilija, naša srpska Srbija, Rusija. Braća su nam po krvi i rodu, a naš Mile legenda narodu. Mile, mile, Milašine, srpska slava, staro ime, srpsko ime s tradicijom, našom srpskom i Srbijom. Tako Mile ruko desna, nek se srpskom ori pjesma. Gospodine predsjedniče, dobro večer. Dobro večer vama i gledalcima Vikom televizije. Gospodine predsjedniče, kakav zdravlje? Dobro. I kako odlično. Kako izdržavate sve ove velike obaveze koje ovdje da imate? Ima napora i rezultati taj napor na minišu umora sporode ne postoji i važno je da ima dobri rezultate i dobri vijesti. Za ovih 6 mjeseci koji je po vašoj ocjeni najvažniji rezultat? Mislim na rezultat vlade. Mislim da je najvažnije to što smo teritorijalno obezbedili da Republika Srpska funkcioniše svim njenim dijelovima i ujedinili Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je bilo razjedinjeno. I treći, veoma bitan rezultat je činjenica da smo međunarodnu političku poziciju Republike Srpske značajno popravili. Ne znam koji je važniji od ova tri, ali sva tri jednako su važni. Ima onih koji, kada je riječ o ovom trećem, sumnjaju pa kaže da je plaćena relativno visoka cijena po njihovom mišljenju tog popravka međunarodnog položaja Republike Srpske. Navedite nekoliko za naše gledalce očiglednih argumenata koji govore da je taj položaj ipak popravljen. Pa ja koliko vidim, a to ne treba ni objašnjavati nikome, skoro da Republika Srpska funkcioniše i da je rado viđen gost u svijetu svakde, da smo prisutni na svim konferencijama i mjestima gdje se odlučuje o ovim prostorima. Mislim da smo obezbedili značajno donatorska sredstva i kreditna sredstva za Republiku Srpsku. Danas nema opštine i mjesta u Republiku Srpskoj koja se nešto ne čini i ne gradi. Ja upravo dolazim sada iz Topole gdje sam saopštio građanima Topole, Nove Topole, da smo kao vlada obezbedili 2 miliona maraka za rješavanje problema vodosnabdjevanja samog mjesta Topoli. Za kuklanu ovdje plati, zabanicu ja dobila. Pokraj stada u planini, vojnom kulom mojom žira. Za kuklanu ovdje pasu, čobanicu ja dobila. Rano je parano, jedno je žado, za uzmoce mi volim i na verno sreća prvi. Što pomagi obećanje prvo, milovanje. Rano je parano, jedno
našarilo moje lice, još ponekad radu vidim, kada nije možete. Rado, lepa rado, gde je tvoje stado, zalo srce mi voleli i na vero srećom meni, što me radi obećanje prvo, milovanje. Rado, lepa rado, gde je tvoje stado, zalo srce mi voleli i na vero srećom meni, što me radi obećanje prvo, milovanje. Zadovoljstvo da vam se obratim u ime Mladosti Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Mladosti koja nas je čuvala. Mladosti kojoj nije nedostajalo hrabrosti i srca kada je to bilo potrebno. Ali mladosti koja sad ima novu borbu. Borbu za stvaranje nove države, države u kojoj bi imali život dostojan svakog čovjeka. Tolstoj je rekao: možemo istinski oprostiti samo ono što istinski razumijemo. Mi, gospodo, ne razumijemo zašto je hiljade mladih ljudi nezaposleno. Ne razumijemo mi i zašto su mladi ljudi dovedeni u situaciju da žele da ode odavde, za koga smo se borili. A posebno ne razumijemo zašto žele da nam oduzmu naše dostojanstvo. Mi to ne razumijemo, a samim tim ne možemo i ne želimo da oprostimo. Mi ne želimo da nam neko pokloni idealnu državu u kojoj bismo navodno idealno živjeli. Znamo mi da tog nema. Mi samo želimo da nam se omogući put kako bi mi to kao savjesni i odgovorni građani sami napravili. Nije nas ubilo ovih 12 godina, naprotiv, to nas je ojačalo. Pa ne damo se mi tako lako. Hvala. I obezbedili smo 100.000 maraka za izgradnju javne rasvjete. To su sva sredstva USAID, američke vladine organizacije, i ja bih mogao skoro od svakog mjesta do mjesta da idem i da ukazujem na sva ona dobra rješenja kao ovdje danas u bolnicu koju opremamo gradišti i svakdje tamo gdje smo prisutni smo u značajnim dijelom sa sredstvima koje daje međunarodna zajednica. Ali ona nešto traži za to? Ne. Traži provođenje Dejtonskog sporazuma koje mi provodimo i normalno ovako smo pristali da učestvujemo u Dejtonskom procesu i prihvatimo taj sporazum, onda je normalno da taj sporazum provedemo. A onaj ko provodi Dejtonski sporazum može da računa na ove stvari. Mislim da najvećom postavi tu što pitanje o tome da je nešto izgubljeno u Republici Srpskoj od svega toga. Ja ću reći samo prije godinu dana velika prašina bila oko pasoša, hoće li, neće li, danas su velike gužve da se ti pasoši uzmu. Dakle, sve na neki način vlada kao najodgovornija institucija mora da računa na budućnost i na vremena koja dolaze, a ne samo na razmišljanja pojedinaca koji su izgubili vlast i normalno da su oni izgubili sve čim su izgubili vlast, jer oni tako posmatraju i Republiku Srpsku i ukupnu poziciju u međunarodnom političkom smislu. Pomenuli ste pasoše. Po vašoj procjeni, za koji procenat građana Republike Srpske su u ovom trenutku potrebni pasoš? Šta će nekom pasoš? Ko želi da ima potrebu u poslovnom smislu da posjeti nekoga prijatelja, rođaka ili bilo šta, može da obezbedi pasoš i to je njegova potreba. Normalno, ja ne ulazim u to niti je potrebno da sada egzaktno kažem koji je broj potreban. Svi građani mogu da dobiju ravnopravno pasoš i mi to nemamo nikakve dileme. Probili po potrebu, to ste bili u Austriji.
u kontekstu posjete Austriji, što ste postigli u tom posjetu? Pa tamo se održao jedan skup koji je tretirao pitanje razvoja budućnosti jugoistočne Evrope, gdje i mi pripadamo. Okupljeni su bili ljudi iz svih zemalja iz ovog regiona, kao iz Evropske unije. Tu je bio ministar inostranih poslova Austrije, gospodin Šisel, koji u ovom trenutku je predsjedavajući Evropske unije, Gereme, koji je predsjedavajući OSCE-a, neki još političari, evropski parlamentarci, i razgovaralo se dakle o budućnosti. Ja sam bio u prilici da o aktualnoj situaciji razgovaram sa svima njima skoro pojedinačno i mislim da Republika Srpska samo ima dobro iz toga što možemo na tako bitnim mjestima da budemo prisutni i da kažemo svoj stav. Recite nam sada po vašoj procjeni, odnosno po procjeni vlade kojom vi predsjedavate, kakva je politička situacija u Republici Srpskoj? To vas pitam imajući da bude zakazana vanredna sjednica Skupštine Republike Srpske za 31. avgust. Politička situacija u ovom trenutku na neki način karakterisana je predizbornom kampanjom i sada čovjek može da izvede jedan pogrešan zaključak. Ali ako želite sve elemente za procjenu jedne političke situacije potrebite, onda moram da kažem da je politička situacija u Republici Srpskoj stabilna i da ta politička situacija je uslovljena međunarodnim političkim položajem Republike Srpske koji je dosta stabilan i dosta bitan. Ovih dana imamo značajne političke razgovore sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država ovdje u Republici Srpskoj, kao i put u Moskvu gdje ćemo razgovarati upravo o nekim elementima koji bitno utiču na političku situaciju u samoj Republici. Što se tiče unutrašnjih stvari, mislim da smo značajno poboljšali bezbednosni aspekt političke situacije, da je politička situacija sve više se stabilizuje povećanjem rada, proizvodnje. Evo samo na putnoj privredi angažovao sam preko 3000 ljudi koji prošle godine nisu imali šta da rade. Prema tome računamo da je veoma bitno stabilizovana politička situacija. Nemamo raskola između takozvanog istočnog i zapadnog dijela i mnogo elementa koji utiču na unutrašnje sukobe mi smo eliminisali. Dio te političke situacije je ono što bismo nazvali sigurnosna situacija. Jesu li danas 27. augusta građani Republike Srpske sigurniji u ličnom pogledu nego recimo prve godine? Da, izuzetno sigurni. Danas 100% sigurniji nego što je bilo. I pa tamo neka bi se molite desilo pa se čak neko usudi da zove da imamo nekako terorizam u Republike Srpske. Da, to je elemente koje smo mi, mislim, suzbili jednom efikasnom akcijom prije 15-20 dana, pronalažeći ubice Kneževića na Palama, sigurno su doprinijeli da se ti elementi, te grupe koje preferiraju metode koje nisu svojstvene poštivanju zakona, da se smire, možda da nestane sa ovih prostora, mislim, otišli. Da li se sada medijska prašna pojavi neki događaj u vezi sa medijima? Mislim, smjeru nekih urednika direktora ili neki od nas neće vezi sa statusom Sarne? Nema nikakve prašine. Mi mislim da smo stabilizovali situaciju. Dobro, to što su određene političke partije, kao što su SDS i radikali, gube određenu poziciju u lokalnim medijima, ono koji su oni imali, ja ne mislim da bitno utiče na ukupno stanje. Naš početni cilj je bio i osnovni i završni cilj u tom pogledu je bilo da obezbedimo medije koji su dostupni za sve, a ne samo za jednu ili dvije političke partije i to koje koriste te medije tako da preferiraju prije svega neistinu, blaćenje i ostale stvari. Mi smo to morali da uradimo zbog opšte situacije u Republici Srpskoj, a ne zbog toga da mi ovladamo tim medijima. Pomili one koji su na vlasti, triput se molim, jer su opasnosti da postanu nasilnici. Gospode, pomili one koji su bogatstvo, triput se molim, jer su opasnosti da postanu raskalašni. Gospode, pomiluj siromahe, triput se molim, jer su opasnosti da padnu u očajanje. Gospode, pomiluj one koji su sa svetskim znanjem,
Tri puta se molim jer su opasnosti da se obogotvore, a tebe zaborave. Danas su sa nama predsjednik Srpske demokratske stranke, gospodin Mladen Bosić, generalni sekretar Srpske demokratske stranke, gospodin Dragan Ćuzulan, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske, gospodin Borislav Bojić, delegat u Vijeću naroda, gospodin Darko Banjac. Želim i vas da pozdravim danas, predstavnike Vikom televizije, i da vam se zahvalim na saradnji, punoj saradnji svih ovih godina koju dajete Srpskoj demokratskoj stranci, i nadam se da će ta saradnja biti i dalje korektna kao što je do sada bila, a ujedno i vlasnik i direktor kompanije Vikom je predsjednik i Srpske napredne stranke, gospodin Vinko Perić, i mi vam se još jednom zahvaljujemo na vašem prisustvu i što ćete danas da pratite ovu svečanu manifestaciju. Mogu večeras s ponosom reći da će kandidata Srpske demokratske stranke na predstojećim izborima, sa kojima smo uvijek imali iste stavove po vitalnim pitanjima srpskog naroda, podržati Srpska napredna stranka i njezin predsjednik, magistar, nadam se uskoro i doktor nauka, gospodin Vinko Perić. Poštovane sestre i braćo, ciljeni politički prijatelji, dozvolite da u ime Srpske napredne stranke Republike Srpske, u ime opštinskog odbora Gradiške, u ime opštinskog odbora Dubice i Dervente, vam prije svega poželim sretnu slavu krsnu vašu današnju, zatim da vam poželim sretnu budućnost odrasle, kako sami kažete, 18-godišnjeg vaših napora i muka, no poređenju sa današnjim svecima Petrom i Pavlom, koji su imali velikih problema i muka, i vi ste do sada imali to što ste imali, i nadam se da ovo danas će sasvim drugčije na čelu sa gospodinom Bosićem verovatno biti mnogo bolje i ljepše. Dozvolite možda samo dve rečenice oko Srpske napredne stranke, koja je osnovana u Bijeljini, nije se bavila politikom u javnosti, koja je osluškivala, posmatrala, pratila situaciju isključivih patriota Republike Srpske, gdje smo se pojavili kada je jedino moglo nešto da se uradi oko ustavnih promjena, kad je trebalo da nestane Republike Srpske, u Vašingtonu potpisane, pa smo to sa Petrom Kućem nešto odradili dobro, ali to je sad druga tema. Naprednjaci su od 881. godine imali jednu svoju politiku na čelu sa Milanom Obrenovićem. Te tradicije naprednjaka mi pokušavamo slediti i prije 2 godine smo se pojavili u koaliciji sa Gugom Lazarevićem na republičkim izborima i sad smo prvi put na opštinskim izborima ovdje. Kako smo rekli da pratimo situaciju, pratimo ljude, pratimo rezultate, a ne priču šta ko priča, našli smo, videli smo prave bratske partnere, saradnike od vas, kao jednom od 90. godine zaslužnog pokreta srpskog naroda, za spas srpskog naroda, prijatelje iskrene, prave političke partnere, pravu braću, prave drugare. Uvaženi građani Gradiške, uvaženi članovi Srpske demokratske stranke, uvaženi oci Srpske pravoslavne crkve, pomaže Bog. Danas je radostan dan jer Srpska demokratska stranka slavi svoju krsnu slavu i slavi svoj 18. rođendan. U životu svakog čovjeka 18 godina znači punoljetstvo, a mi nismo imali vremena da sazrijemo. Mi smo odmah morali da odrastemo i odmah morali da preuzmemo odgovornost za teške odluke koje je trebalo donijeti u ime srpskog naroda. A pošto, osim vaše ovdje televizije Vikoma, druge medijske kuće kontroliše režim, ostaje nam da idemo kuću po kuću, ulicu po ulicu. Na nama je da u ovakvim uslovima u kakvim živimo to objasnimo narodu Gradiške. Blagoslove Bog naš,
i uvijek i uvijekove vjekova. Republika Srpska i Srpska demokratska stranka osnovani su na srpskoj muci prije 18 godina. Muke su bile neprestane i traju i danas, kao kod legendarnih svetaca Petra i Pavla. Ovi Hristovi učenici su pod udarcima neprijatelja neprestano se mučili, prezivajući Boga i moleći ga da im sačuva pravoslavlje. Bog im je uslišio molbu, ali im je uzeo živote, kao i hiljadama mladića i djevojaka koji su temelje Republike Srpske položili svoje živote. Tim rodoljubima možemo ove 2008. godine da saopštimo da njihove žrtve nisu bile uzaludne. Srpska demokratska stranka je bila mnogo više od klasične političke partije. Bila je nacionalni pokret, bila je spas za srpski narod. U njenom početku oko nje su se okupili najveći umovi srpskog naroda. Dovoljno da podsjetimo na politički savjet SDS-a s kraja 1990. godine, kada su čestiti akademici odmah shvatili kako se zlo priprema srpskom narodu. Napomenimo bar nekoliko: Slavko Leovac, Milorad Ekmečić, Nikola Koljević, Aleksa Buha i mnogi drugi profesori i akademici koji ukrašavaju srpsko nacionalno biće u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SDS-a je morao da posluša odluke i zaključke savjeta i da ih primjenjuje. Nažalost, srpski narod nije imun od svojih juda, ali je ipak Republika Srpska ostala na nogama i napunila 18 godina. U demokratskom smislu može se reći da je začetnik prave demokratije upravo Srpska demokratska stranka. Tako je majici svih stranaka u Republici Srpskoj uoči ovogodišnjih lokalnih izbora ruku su pružili popularni naprednjaci Srpska napredna stranka Republike Srpske, čiji istorijski otac rusofil i evropski demokrata, srpski knez Milan Obrenović. Naprednjaci na čelu sa svojim predsjednikom magistrom Vinkom Perićem slijede tradicije srpskog naroda i Srpske napredne stranke od 1881. godine. Tim medijima danas su prisutni svi ravnopravno, za razliku od prije par mjeseci kada su samo bili prisutni jedni. Koliko je Republika Srpska danas pravna država? Pa rekao više na prije godinu dana. Ima li kriminala u našoj državi? Kriminala ima, ali za razliku od prethodne vlasti sigurno da nema državnog rukovodstva. Stoji li vlada kompletno iz ocjene ministra pravosuđa o njegovoj ocjeni o stanju u pravosuđu? Stoji izuzetno. Ja mislim da je to još više. Može da se šta učiniti? Činimo nakon izbora. Prve sjednice nove skupštine bit će posvećeni preispitivanju rada sudija i svih u pravosudnom sistemu. Hoće li tom sjednicom predsjedavati premijer? Vlada da. Dobro, ova emisija posvećena izbornoj kampanji, ali ovo je jedno pitanje koje je malo išlo dalje druga. Dok ste bili opozicionar, tvrdili ste da je prvi cilj da stvorite uslove da se normalno razgovara o ekonomiji, o ekonomskoj politici. Jesu li takvi uslovi sad stvoreni? Mislim da jesu, treba to otići u preduzeća i vidjeti da danas korespondiraju sa okruženjem, da su mnoge naše firme prisutne na evropskom tržištu. Danas sam bio u drvnoj industriji Podravci, koja izvozi već na zapadno tržište preko 30% svoje ukupne produkcije. Što znači da mi moramo, ako izvozimo, moramo da prihvatimo standarde koji tamo važe. Samim tim moramo da otvorimo raspravu o svim elementima, pa izmjene zakona i svega onoga što je neophodno da dođe do jedne dobre situacije za ekonomiju i proizvodnju. Dobro, Podravci su radili za vrijeme rata, dakle za vrijeme stare vlasti. Ima li nešto što je specifično stavljeno u pogon za ovih zadnjih 6? Da, jeste, radili su, ali njihov stepen iskorištenosti je bio daleko manji nego ovaj put. Ja moram da kažem da sam upoznat sa strane rukovodstva tog kombinata, da je stepen iskorištenosti fizički obim proizvodnje, da je dostigao 80% fizičkog objema proizvodnje tih pogona 90. godine, kada tu godinu uzmamo kao bazič. Što se tiče novih pogona, otvoreno je značajan broj malih i srednjih fabrika širom Republike Srpske, prije svega u obliku privatnih preduzeća. Ono što smo učinili, radimo na izgradnji zajedno sa Hemofarmom, na izgradnji fabrike lijekova u Banja Luci, to je u završnoj fazi. Značajne aktivnosti vodimo na rekonstrukciju mnogih preduzeća i uložili smo značajne investicione sredstva u ta preduzeća. Mislim da ne treba ovdje gledalcima u Gradišci govoriti koliko je trebalo napore da jedan posustali Mladen Stojanović digne to noge i na ovaj nivo u kojem se sada nalazi. Mislim da su tu rezultati vlade u ekonomskom smislu. Znači, povećanje onoga što smo sve imali treba revitalizovati i staviti u pravu funkciju.
Za vrijeme stare vlasti se govorilo da je iskorištenost kapaciteta od 8 do 15%, zavisno od toga ko je iznosio te podatke. Šta danas možemo reći? Evo, na primjer, ove fabrike u Podgradcima to je 80%. Ali za čitavu Republiku? A za čitavu Republiku ja mislim da već prelazi 40%. Vas kritikuju da krpite rupe po asfaltu na račun sredstava koji su dobijena za vrijeme ranije vlasti, je li to tačno? Što je prethodna vlast imala, to ili je pokrala ili je potrošila. Tako da nemate tu dileme, to sigurno nije istina. Mi smo zatekli sve minusna salda na računima koje smo došli, preko 200 miliona obaveza koje je vlada prethodna stvorila, preko 40 miliona za neisplaćene penzije, plate prosvetnim radnicama i ovo što se ne može govoriti o sredstvima koji su ono obezbedili na prethodnom periodu. Sredstva su obezbeđena u mandatu ove vlade. Mi smo kod Svjetske banke obezbedili veoma povoljne kreditne aranžmane za putnu privredu i čini mi se da može ova vlada biti ponosna na činjenicu da danas u Republici Srpskoj se rekonstruišu svi magistralni putevi, a ta rekonstrukcija u pravilu podrazumijeva novi sloj asfalta koji će omogućiti da nema rupa na asfaltu, nego da jednostavno bude to kompaktna saobraćajna traka koju ćemo se svi ugodnije voziti. Ko vlada u Republici Srpskoj? Vlada ili neka siva eminencija iza nje? Vlada isključivo. Institucije u Republici Srpskoj. Jer ste na račun prethodnih vlada govorili da uvijek neko iza njih vuče neki konci. Nema ko. Iza Milorada Dodika kao predsjednika vlade postoji samo skupština koja obavezuje i institucija predsjednika koja je u funkciji normalno ustavnoj i poziciji koja ima ustavom određenu, korespondira sa samom vladom. Vlada osmišlja ukupnu politiku, predlaže skupštini, a one mjere koje donosimo sami kao vlada, normalno da se ponekad konsultujemo, ali u suštini smo autentični. Je li vlada kompaktna i jedinstvena? Jeste. Kao što vidite, nije došlo do smjene nijednog ministra i u ovom trenutku se o tome uopšte ne razmišlja. Znate li vi gdje su vaš ministar u ovom trenutku? Znam. Naprimjer, ministar obrazovanja? Čitavoj Republici Srpskoj. Ministar obrazovanja je u kontaktima sa međunarodnim donatorima koji treba da obezbede popravak recimo škole u Topoli. Dobro. Da li je vlada mogla sama organizovati izbore bez pravila i propisa koje je propisao OEBS? Mi smo zatekli tu situaciju. Da li rada... Već prošle godine bilo određeno da OSC provede i ove izbore, mada ćemo sve učiniti da obezbedimo uslove da samostalno na osnovu stalne izborne komisije koje će formirati Republika Srpska se sljedeći parlamentarni izbori provedu u okviru nadležnosti naših institucija. Kakav je odnos vlade prema privatnom sektoru? Kako ide dakle sa privatizacijom? Privatizacija i privatni sektor nije na neki način nije isto, ali što se tiče privatizacije, mi smo svjesni da taj proces naprosto je potreban kao pretpostavka za budući brz razvoj. Nije nama privatizacija cilj, nego pretpostavka za taj brz razvoj. Privatizaciju, ja cijenim da mnogi gledalci imaju spoznaje o tome, daleko više nešto bi im ja sada mogao minut, dva da kažem, ali dakle osnovni cilj te privatizacije je da dođe do eliminisanja uticaja političkih partija na funkcionisanje preduzeća, do promjene vlasničke strukture i ta vlasnička struktura trebala bi da korespondira sa vlasničkom strukturom svagdje u Evropi i svijetu. Na taj način ćemo se brže uključiti u finansijske tokove Evrope. Moram da kažem da je Republika Srpska već sada u Međunarodnom monetarnom fondu, da koriste mogućnosti koje daje taj Međunarodni monetarni fond, da smo veoma aktivni i prisutni u Svjetskoj banci kao i Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Ali mnoge stvari nam značajnije ne kreću upravo u tom državnom sektoru zbog toga što evo svi oni ukupno imaju rezerve prema državnoj svojini kao takvoj i preferira se upravo privatna svojina do koje želimo da dođemo i zakonom privatizacije. Privatizacija nije ako neko kupi 1% dionica, recimo Mladena Stojanovića, i da 1% te vrijednosti može da odvoji i odnese. On ima pravo na 1% raspolaganja time, ali ne može to fizički da odvoji. Dakle, ima mnogo pojednostavljivanja u tom svemu. Oni će moći da proda tih 1%, ali nikad neće moći da odvoji 5 hektara zemljište da kaže ovo je sad moje zato što imam 5% dionica. Ima li Republika Srpska dovoljno kadrova, pritom mislim prije svega na stručne kadrove iz oblasti ekonomije, tehnologije, menadžmenta, elektronike i tako dalje, da iznese sve ovo što vlada i sadašnja, nadam se, buduća planira? Fali nam kadrova, to je činjenica. Mnogi ljudi, mnogo smo izgubili u ovom vremenu
koji je iza nas, zato što je edukacija, a i sam obrazovni sistem nije bio na dovoljno visokom nivou. Pa i oni kadrovi koji smo iškolovali kroz fakultete i koji smo uputili u stvarni život, mislim tu na radno angažovanje, nisu mogli da na najadekvatniji način upotrebljavaju iskustva koje ima i koje su dostignute određenim segmentima u svijetu i inostranstvu. Fale nam dosta stručnjaci, ali mislim ovo što imamo opredeljeno je da maksimalnim naporima hvata korak što prije sa svijetom. Ima li vlada neki program, prvo kako zadržati mlade ljude da sad kad dobiju pasoš ne odu u inostranstvo, i drugo kako razviti i unaprijediti mrežu obrazovanja od osnovnog do fakultetskog? Mi smo usvojili strategiju obrazovanja. Možda je ovo prilika da kažem da ništa nema istine od one priče koji su neki koji su za borbu za Srbe počeli da čitaju dnevni Avaz, Ljiljane i ostali iz federacije, gdje tamo postoje želje onih da to ima jedinstven sistem, kao što su ovi sa Pale i SDS, odnosno koji tvrdi da vlada ide i preferira neki jedinstven sistem, a nije to tačno. Vlada ima utvrđenu strategiju razvoja obrazovanja i ona je jasno precizirala naše ciljeve u tom pogledu, kao i potrebne i materijalne i sve druge pretpostavke za takav jedan razvoj. Dakle, strategija postoji, ona je dostupna svima, pogotovo ljudima iz obrazovanja, prošla je sve nivoje rasprave i na vladi usvojena. Prema tome, mislim da jasno i glasno mogu da kažem da ćemo mi i dalje razvijati samostalno sistem obrazovanja onako kako odgovara interesima ovog naroda i ove republike. Ipak juče je Farand propisao da djeca povratnika uče iz udžbenika ako nisu pisani latinicom iz starih udžbenika. Ne znam šta je Farand propisao, mi kao društvo ćemo morati da odgovorimo i na takve situacije, ali ovih dana ću porazgovarati sa Farandom. U Republici Srpskoj postoji jedinstven sistem obrazovanja i u svim drugim segmentima primenjuje se zakoni u samom Brčkom Republike Srpske, ali ću vidjeti o čemu se radi. Ništa osim informacije iz medija ne znam o čemu se radi, zaista. Ako se vozite, a svaki dan ste na putu, vidite da kraj puta niču nove firme, što je pozitivno i treba pozdraviti, ali natpisi su uglavnom na latince. Ili primjećujete to? Primjećujemo. Pitanje, dakle, je li ćirilica još zvanično pismo? Jeste, zašto ne? Zvanično pismo. Pa rekao da nije vlada tu šta mijenjala? Nije, otkud vam to? Ispod tiha. A kako možemo ispod tiha promijeniti? Ne mogu ja kad neko stavi reklamu firme na kraj puta i napiše to ćirilicom, to nema veze sa vladom. Pa ne znam, ja zato pitam. Šta bi mi mislili da trebamo da uzmemo švajs aparat i da to skidamo? Ne, moglo bi dakle da se neka inspekcija napravi da ono što je zvanično da ostane onako kao što je propisano zakonom. Dakle, pismo je to, a mi ćemo morati preferirati ravnopravnost pisma bez obzira na sve, ali zvanično državno pismo bit će ćirilica, to je jasna stvar. Ali ravnopravnost i onaj ko želi da upotrebljava to pismo, mi ne bi trebalo u budućnosti da imamo ništa protiv. Pred kraj ovog našeg razgovora dozvolite još dva pitanja. Prvi je odnos između dva entiteta u okviru Bosne i Hercegovine. Mi želimo da budemo bolji. A šta sad smeta da ne bude bolje? Radimo na to. I oni isto žele da budu bolji, ali evo mi smo sada u boljoj poziciji. Da li se podudaraju vaše, odnosno naše i njihove želje u definiciji toga bolje? Ne. Ustala, i svoga
pitanje kako se... Samo ja shvatam da ako jedna Njemačka, kao najmoćnija, sada je jedna od najmoćnijih država Evrope i svijeta, preferira da u Evropskoj uniji participira sa 40% ukupnih sredstava koje čitava Evropa izdvaja za programe Evropske unije i koje je stalo do funkcionisanja Evropske unije i mi bi morali da konačno redefinišemo svoj stav i kažemo u tim zajedničkim organima mi moramo da budemo bolji i prisutni. Da se tamo donose odluke koje su bitne i ovde za nas i tamo se bolje brani Republika Srpska nego na način kako to rade neki prethodnici naši i aktuelni član predsjedništva, nego naprosto moramo da ovladamo svim onim segmentima o kojima se odlučio nama. Čini li vlada sa svoje strane... Ali to nije unitarna Bosna i Hercegovina. Da, dovoljno... Ali ne mogu ja to svakom objasniti. Da. Ko zna, ali vi to znate što? Ko ne zna ide na fakultet, što bi rekao jedan pjesnik. Yes. Htio sam da vas pitam, da li vlada sa svoje strane čini dovoljno da bude kooperativna sa članom predsjedništva u Bosni i Hercegovini? Sve smo činili, ali očigledno ne ide. Znači, grijeh ili greška bi mogla biti na drugoj strani? Pa, očigledno, radi se tu o... mi smo zato da funkcioniše sve onako kako je propisano. I ustav i zakon. I tu nema nadređenosti. Mi moramo da kooperiramo. Član predsjedništva po svim elementima mora da provodi politiku vlade i mora da provodi politiku Republike Srpske u predsjedništvu, a ne da provodi ličnu politiku. Prema tome, nikad nismo uspjeli da sjedemo sa gospodinom Krajišnikom i da dogovorimo tu politiku i to je sav problem. A bili ste nekoliko puta na Palama? Da, ali to je bilo sve periferni stvari. I ovo pitanje što sam nagovijestio, nisam ga postavio, odnosi sa SR Jugoslavijom. Odlično, sve bolje. Sve bolje. Da, ali mi od toga ne pravimo medijske spektakle, nego nastavimo da realnim odnosima stvaramo praksu koja će biti neprevaziđena. Na Kosovu šta činite da se eliminišu? Što se tiče Kosova, problem Kosova zaista, ponovit ću nešto što je već prisutno u javnosti, predstavlja problem Srbije i mislim da se mora na kraju sve završiti na jedan diplomatski način. Mislim da je bilo problema u svemu u tom posmatranju, pogotovo na neki način jednoga nespretnog traženja da se povuče policija recimo sa Kosova, ali niko nije tražio da se razoružaju teroristi prije toga. Prema tome, očigledno stvar na neki način su kulminirale u tom pogledu obračuna koji poprima sve više ratna obilježja, ali svakako Kosovo može da bude samo riješeno u okviru Srbije sa nekom određenom autonomijom i uz neko prisustvo normalno međunarodnih snaga, posmatrača prije svega, ne mislim vojnih snaga. Ne damo ti zemlja Nemanjića, obilića, braće Jugovića. Da
Kragujevca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja, Sava, Lelovčana i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare. Sava, Lelovčana i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare. Dečana, Gračanice i Gazimestana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo. Ima li vlada neki odnos prema američkom bombardovanju takozvani terorističkih ciljeva u Sudanu i Afganistanu? Daleko je to od nas. I nemamo potrebe reagovati? Pa imamo, ali ne vidim koliko je to sad korisno danas. Ali uglavnom svaka borba protiv terorizma dolazi, ima našu podršku. Gospodine predsjedniče, možete li sebe zamisliti ponovo u ulozi opozicionara? Ne. Volim život, kafane i žene, poslednji bojem, tako zovu mene. Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije. Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema, ostaće pesma i uspomena na poslednje poema. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema, ostaće pesma i uspomena na poslednje poema. Hoću da uzmem od života svoga najluđe noći i najlepše doba. Kad starost dođe neću da se kajem, jer sve za pesmu i za žene dajem. Kad starost dođe neću da se kajem, jer sve za pesmu i za žene dajem. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema, ostaće pesma i uspomena na poslednje poema. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema, ostaće pesma i uspomena na poslednje poema. Mnogi bi hteli kao ja da žive, ali ne mogu, zato mi se dive. Kad zadnjoj luci plovi moja lađa, poslednji bojem više se ne rađa. Kad zadnjoj luci plovi moja lađa, poslednji bojem više se ne rađa. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema, ostaće pesma i uspomena na poslednje
neka posljednja... Mogu, zašto ne, ali za 10-15 godina, tada kad budem to posmatrao s jednog drugog aspekta. Dakle, dotle će biti na vlast gospodin Milorad Dodik. Da, normalno, kog drugi. Ti imaš nekog drugog? Imam, ali neće ovog puta, inače je to informacija koja se plaća. Znači nisi na poziciji ove vlade. Htio sam pitati da li gledate, slušate, čitate i pratite naše medije? Da. Da li je među tim koji pratite i Vikom televizija, Vikom radio? Slušam, radio pogotovo u svakoj prilici kad putujem na frekvencija, da bi pratio sa tog stanovišta. Ima li vlada cenzore? Ne, cenzor sam ja u vladu. Ali za ono što vlada radi redom. Mile tjera mjeseca, dosta malo otjera. Dajte malo vodice iz terinske čašice, da nam Gospod pomogne. Dajte malo vodice iz te ruske čašice, da nam Gospod pomogne. Amer se snuždio, rijeku suza prolio. Hoće Mile pomoće, samo ne zna kada će, obe strane morat će. Hoće Mile pomoće, samo ne zna kada će, obe strane morat će. To pomoć kasnit će, obe strane žalit će. A ti Mile budi jak kad izgubiš jedan krak od te naše družine. A ti Mile budi jak kad izgubiš jedan krak od te naše države. Poštovani gledalci, nažalost, vrijeme je brzo isteklo. Naš i vaš gost bio večeras predsjednik vlade Milorad Dodik. Sve ovi koji su u Gradišci i bliže Gradišci imaće priliku da gospodina predsjednika vlade, doduše u drugoj ulozi predsjednika stranke, čuju i vide večeras na tribinu Gradišci. Doviđenja. Doviđenja, prijatno. Vidimo se u Domu kulture.